puli yang dekat ke bakat wei. Udah te ialah kekada hinrau au ding sewai. Bat ialah ikun kada au ding sewai ubah bahatam. Ulasai ialah kijain umso. Bat ialah kabaran di agasnam ki sewai. Kalau sisin berkat tingin soyo jengmut ya kan ikan dekat ke bakat wei. Wei kan jengmut trong kan ni kadon jia so waktu kan dekat ke berang sedap. Dan pekerjaan sepang jong ujudahi kum unok sinsyar onong tauan. Menilai idap keren menakan ka eh, episode kalau dap. Ti ini bentai nak mat cuma dengan dekat ke bakat wei. Keren sepang jong ke jeng ruspa ke jeng rap ke jeng nomor usok wai udai benta jong ke jeng rap ke ba nak tu umso jong so grip hi so wai so grip di kejo bagi jupanan kam to ko wei kalong nak bantai la kayi kesem jupanan kam ya ka haka por ke bagi bam antah kidon du benta ki baki kidi tekai ke ban yarap ini hanni kalong kisin perkhat usok wain bat kakada la date kumta po jong beri sok wain tumut ki kada kin bam dut ami ti gislo kisla bat ki bai ki tning jong ding sok wain Hmm. di date kumta kamut kin long ke jik penjat ami ya ka beri sok wain À. au sisim perkhat ndrei kani Ừ. hangni pada kamun ba kalingkha ka jong u kalabon kini kisok wai kad hadu berarti ya kakada dan ya ikun kadaru kam dan jingkta ya kan dikakper sok wai ke jong ujuda Ừ. di kabawan ra ni kalong bait to aku kaliang jingdon jong kakada kembakan penjot ndrei kam si penjot kam si lo pun kalem ya ka ndrei kebaar pada kalong ba uni uding sok wai yang bala kedo hang ni di uding sok wai babha om ta ga jipin biso ndrei ke jingbun jikislaru mat ke jing kendrei kitning jong sok wai kad hadu kinong ki babet ki biang bandap yang uniki kada to ita ilong tang ibang isupet na selamo ibang isupet tang Ừ. nakini ki kentien ibadan hang ni ndrei nyim la alen lu bau ding sok wai na ni ka wai ki don de ki wei pede ki jingmun ka ketien ke jong ublei ya kata tekat benang bi ki kitab ko wei den ko wei ngin sayo iwan pulie bakumno penjesrim ya kan kejat bunriu ke belajit bat sowan dan ni uding sowan bat unta terter tak kalau kabai dis tak Ừ. ujitung uding sowan Hendra kabai dei pade bat kada lani kun kada ya kata hi watang hak testament ke berim tu dan sekedawi ki benta jong ki kada ha ki benta ki baper jong ki kitab hak testament ke berim la shisha Ừ. ki perkhat balada wujuda un sadai unong sinsyar lani unong tawai kumnu kini kikada kindong kibakit jingmut kumakani kapor ngin hap kadat kendiat syagi benta ki kitab ki bakam syadin namakan don kawi gasin ha kaba uwei ni kinong itu upa namar bu saila ya kan jingkang ke jong ublei haba uwei pada usim ukwa yo tau nong itu upa ban tim yiki kun Israel haba ulet sakta kajaka banyu i ya kenhun kipat Israel usyong alor ka kada tak kalau kaba
kebanyakan pulih kitab kiban sebut. Nang tapak dia kata kekada, anda lupa ya kekim kat ya bau sempat ya kan. Uni unang itu pahamu la bitar ya sempat ya ni kada. Bat datang kekadahi kebekeren beriu, matkum kejinya tu, akawai di kitab Testament kemarin. Kalau nak kini kimrak beri kan. Ngin jam sekendiat pada dia. Anda gila apa pada segi kitab kiberi itu karena sepang kejing tung im ya usim Solomon usim David upenan kam dakakada ban ai au Nathan banlek pinsles im ya u Solomon ba Solomon usyong halor jongka kada kejong usim bila kalong kumno ru kita kilong tang kendiat kinuksa ya kibangin senang isyam na koi ke kitab syakawai pan baka kada kam day tang kamrat ko penkit jingkit Andrei kalong ru kebenta kebadan nakajong kador ka testament kemarim. So kebenta kebahadin jong ni kadakot ke wakat wei ka ong hang ni ulas sait yela ki jan ha kumso bat yela ka barandi ha kasnam kisa wai. Kani kam shimut ba wujuda namar kajing kenrei tadi kumso wai ba un di ya kawan kan hadut bahkan dah jauh dut haki sokti ki jong u dan ni kijan kup ki jong u sebentar ni sko ku bakal lihat serta ka jing je perkap ni na da ong ulas sat le kijan ku umso na ni la kalab ya kabaran di haka senam ki sawan ni so ku bakal lihat serta ka jing mot hendren dangi pai pa de na ka liang jong karyap karyang haki da kipot dan ni ini ki kentien ulas sat le kijan ya ku umso kan kam ya jan bat ke benta jong kajing seisok palat usok wai kat haduk ba kita kibaidan benta akaban penmi sok wai dau sok grip namar ki haban namar ka jaka ka ba ki penmi ya sok wai kadai ki bakiti ha kitu ka jaka po kaling kahi da ki kin jatlio ki balong ki ha ki mausiang bat kisa penpetlio na syatrai kana munyo ban pejar ya kisieng bat bakan mi no tang ka sok syabar di ha tu ka jaka ha ki weki kitab ki penankam da ka jaka terlihat sok Kendrai kamdai ke baki kita lihat, kita iksa orang yang kita lihat, baki yuk deki kejat. Long gila ada pesat bah kan, kita yuk deki kejat. Senang bah kita kisi yang jong uni usak orang, kinum pat nyamal deki pat kum usak orang ke ketang. Deki yuk deki kejat, kemut kisi yang kinum pra, dan deki long lah jong bat lakban lang no iki syarut. Mud dor ia kata ke benta jong kajing yuk ia kini kisah orang. Namar bekilabun tu kasukti jong kita kena yuk kan bed am kita masuk awai nak labun nang tak de haka benta ka ar de kibaran di nak itu kiba yakit ya ba nak baki pediang ya kum sok wan ka bal de penmi nak tu ki thlio ki baki ki yo de ka bed am shikni kibaran di ru de ladangi perkhat nak kata kalian rambut bed bani tu ang ni bakal lingkha ka jong ujuda kandai kalingkha kabasiso at wakanum don kanuka jingkerdo. So, kababur pada hari ini batu ni fidan ia syau menginjam syakad khat khat ah. Nomor ba pi nomor ba pi batai mene sepang kada am syek kita jing batai jo pi mene tiki kita main tu lupa tentang Yusuf Solomon usang alor kada pasuan na jumut nga ya ka New Testament na ba hakasni telai ya guys Palm Sunday bang yo we celebrate about jisuru wan rung
usyong halor kada kata ko pengen mau yang ngamo. Tekan ni kajing mention ni kada ko pi ong pi kade ko we ni gimrat ko ba hampau ham karpang. Timat Hmm. kadang kajing sno makata kajing syong ni disulor kada. Oh, Kaba yang tu apan. keben contoh dia dengan berat ketin ni. Kalau kabai dai bu uji su tel ada bitu lupa te haki kita nang itu lupa hi. Hmm. Kang jong usim kasiyon insyong halor jong kada berkun kada. Hmm. Dia kata Hmm. kalau ada bitu lupa long kajing pendap tekawan nak kapor jong jisu kan. Hmm. Di kinong batai So sila anak menyepia tapi ong no. sagawai ka point kani kajing ong de kani kajing ong hang ni ba penyedai ya ka itu ka bentar ka wes besat alo ka ya ka jane po um Aku besat ya sok. lagi jane to Oh, kapan kan mau yang nga sa kitab di penpau tu kata ong besat ya ka jane ako kesnam no entah kan nong kasuk ingi kum ki Kristen ki bela pulih Kristen ke bertemai benra yakti ke jengmut nang tei banyak seni. Indrai ke jia keren hmm hang ni pada kadai ujakop bala ki joki kon. hmm Keren sapang joki ni ki jingkerku. Nginum la ati ban besuk dak ai ke ba ngi pulih nak testament ke bertemai maka lai jengai tan em kapor lai jengai ka jok luk hmm lai jengai. To ha ka jeli jong ka jingai kaya cata. Indrai nyim la alat pada klem da pej pada balai bikin ikentin kilong kiba don kam ingi ke kang ni namar kani kalong be kum kanong rim mem nang ni kabakat bi nak hmm puli sedien kan senak pen scam em ke ke bawang ni di hmm ya kata ke benta jong kata ke kitab Jepun pau tu ya menta te numpak la nemi jingkai nyiru dengan warak nanti sini namar okay kidan shibun hapedeng kiba ngi hap ban lao shua yi ki jingmut jong ki kentin kiba ki penenkam hateng-hateng la kalong yau sok wai okay dan ni la kalong yata kada tedeng ile penta kamut hmm kan yarap nak benta jungi ba habangiat kumni nak testament ke berim ni pechwa ki de ki benta ki kotor ke yang ni dan tak apa pada hmm syak testament ke mai pada namar makani kal adon kum kanong rim hang ni te kita nak tei kala kamsuk ini pada bang ni kijet bet ya ki bala sai nong rim nak ni testament ke berim kan hmm jadi niat kum ta kumut kan kami yarap ini okay so kalau nginum dah step tan ban liko iya ka rekom batai ke hmm